Мина hem Слепцов Владимир Дмитриевич тынчы тағыз сөздерден 2 жыллаққа етінен онна үс бирки тарайбытарынан комментерін колхозтан әжігәңі көхірігі барбыттара. Мен hem Решетников Петр Николаевич тыгынчы 942 сыллаққа иетінен, ағатынан, 2 бұраттарынан, онна убайынан, ағатын бұратынан Решетников Тихон Петровичтің комментерін колхозтан әжігәңе көхірігі барбыттара. Мен Хосаем Катакинов Кирилл Михайлович суд Куран кебигер тыгынчы 942 сыллаққа ходы дойдуға кебәйге көз өттінің көхірілігі барбыта. Ол курдук 2 неделе керіне аяннан, тоғын қатанатчықтан, сангар оңор көку дені хелек октябрьте қағайстыбатын артылалақ сіргер үліға тебеспіді. Онна тиген бір әркеле суллубут хотыны оңыстон кыстауыпы ден кепсире үйі. Гөрхан кыһыны кыстан баран саас тыгынчы 904 сыллаққа кебәйттін армияға барбыта. Онтонарға фронга Ленинград городтағығар тиген сәрилеспіті. Тыгынчы 902 сыллаққаның Хосаем Конечников Иван Семенович Кыпкарайдағына Жданов колхозтан етін ағатын кытта ырақ кебәйге көхірілен барбыттара. Конечников Иван Иннокентьевич, ем Конечникова Сергушева Татьяна Николаевна, Иппит оллара Конечников Данил Максимович үйен көһүүгэ кебәйге баран кетбиттерем. Ағабыт балыққа сылжарын таханан, болчутнан сылжан үрбе сахыл гозудар сыва туттар біті. Ебит боллағына балық туға хыныгар балыққа ме үлелес біті. Оллара Данил Максимович онағыз сағын тулаттағыны армияға ұрылдан сәриге баран екка тағын бұстаран кетбіті. Бұқасы әбіт Байша Серафини Кефирович Тыгынчы 942 сыллаққа Гамайя районығар көйігін ұрылуыда, әтіржі қайының алтыс кенегер Тыгынчы 904 сыллаққа күні олақта сәреген ұрылуыда. Мен Хосебе Серенетикова Прасковья Семеновна Тыгынчы 902 сыллаққа чарапчы арылауыда Хосеха Решетников Василий Дмитриевич Тыгынчы 902 сыллаққа бақсыттан көһүүгэ эжигәңе иккен барбыттара. Биһиги Хосебе Шаломова Татьяна Ильинична Чачыгы холкостан тыгынчы 942 сыллаққа көһүүгэ барбыта. Биһиги Хосебе Елена Макаровна Тимофеева. Чурапчы районын кытанах нәһелегиттен кыһыл ития холкостан. Булын районыгар ыстанах Кочага көһөрлүгө барбыта. Биһиги Хосебе Коркина Мария Петровна, онна Кос Ахабит Беляев Константин Николаевич, Уоллара Биги Ахабит Беляев Николай Константинович, Ванна Кос Ахабит Беляева Акулина Григорьевна, тыгынчы 942 сыллаққа атчағыр нәһелегиттен Коту әжіген мәнкәредеген көһөрүүгө барбыттар. Баралларгар Ахабит 4 састав оғай. Онтон Абабит Аконечникова Евдокия Гурьевна, алтар айдақ оғы Иетнен Евдокия Алексеевналың, онна Гури Афанасьевичтің, Убайнан Прокопий Гурьевичтің Лампаргыттан, Жданов колхозтан көйлігі кебәйігі кейіттер. Биһиги Әбит Пемяков Афанасий Иннокентьевич Алтахагар Джонун Кытта Чачыгы совхозтан кебәйігі көһүрүлүүгө сылжыгда. Әбит қонағы сериге сылжыр кемегері Хосебебет әріплеріне 2 көз ағалла қаны өттіғанын өсі үз ағадың ғырақаны қалан суд жылығыр үгі сығырақын күрсігді. Манны қалы сығырақын беремеға тыңыншы 902 ғасыл атырча қайығыр олыс сухаллық фронт надатығар балықты бұраға ден аттан кебәйгі көхірілі болмыда. Мен Хосаем Попов Петр Гаврилевич тыгынчы 942 сыллаққа иятен 2 балтын, онна 1 бұратын кытта Чачыгы холкостан кебәйге көһөрүлүүгө барбыттара. Мен Хосаем Петр Петрович Байшев, онна Хосебем Мария Дмитриевна Аконечникова бирге төрәбиттерин кытары кебәйге көһүтүгөр балык булдугар сылжыбыттара. Петр Петрович Байшев, председателя Жданов атынан колхоз тыгынчы 904 сыллаққа сылаңардағы бұланларын 117 бірігін таларан республика бачотын тоскатыгар тақсыбыттара. Биһиги Хосебе Оконечникова Александра Яковлевна тыгынчы 942 сыллаққа
12 саастаал жонун кытары кебее көһүрлүйтүө баран келбиттира. Биһиги хосаһаабыт Акинчика Федор Дмитриевич тыһынча тоҕус үстүн икки хыллаакка ажыган көһүрлүйтүө баран кэлбитэ. Мен аһам Гаврил Иннокентьевич Оконечников чурапчы көһөрүүтөн кыттылаага. Кини тыынча тоҕус сүлбэ хэтте сыллаахха мусустар онхэтте күнүгэр чеппарын эхлиэгэр уруу күөлэ алааска төрөөбүтэ. Тыынча тоҕус үстүрдүн бис сыллаахха ага дойду сериите сагаламмытыгар эр дьон барата сериге барбыттара. Мен аһам оччуларга 14 ара саастаага. Кини сериге барбыт дьону солбуян колхоз үлэһэте болбута. Тыынча тоҕус үстүрдүн 2 сыллаахха балаган ыйыгар лампаркы ждааны фатынан колхозтан кебэйге ээтиннэн Прасковья Дмитриевналыын, эжиинэн Мариялыын, онна быраатынан Пётрдун барбыттара. Эһэм хааларбыт ахтыгыттан ыллахха кебэйге бакыр диэн сиргэ хаар түспүтүн кэнэ тиийбиттара. Балык булдугар сылдьан аччыктаан, тоҥон, эрэй бөҕөтүн көрсүбүттара. Ол да буолар былааннарын аһары толорон куорат бачуотун доскалыыр кирбиттара. Кебэйге киндер 2 хыл өлелээбиттара. Эһэм Гаврил Иннокентьевич тыынча тоҕус үстүөдүн сыллаахха дойдутугар төҥнөн келен колхозга үлэлиир, келин бригадир буолар. Хасадан эхилээх Себиэтин депутатынан талыллар. Тыынча тоҕус үбүөн хэдде сыллаахха эбэбин Сысылятина Дарья Васильевнаны көрсөн ыл болбута. Дарья Васильевна эмиэ колхоз совхоз бастын ыйныксыта. Ан бастан үүтү ыыһыңа 2,2 литр кирбиэни бир фуражный ынахтын ылбыта. 2 төгүл пятилетка ударынныга коммунистическая үлэ ударныга болбута. Эбэлэх аһам агыс оҕолоохтор 19 сиэннээхтэр, хүббэкки хос сиэннээхтэр. Онон будойдуга төрөөбүт ытык иэстерин чиэстээхтик толорбуттара. Биһэ аҕабыт Дмитрий Пилипов көһөрү кэмигэр түдүн 2 хыллаахха 5-6 дьонуттан бастан хаалан баран түдүн сыллаахха нөҥө хылыгар Решникка бөтүр ден киһилиин туоққа эжигэн аянныр. Ол киһи қолбаснадата тиийэн халбы сүүһүнү төһөт киһи сүүһө қайтақ туослуу биалорун көрө баран төннөн кэллээ деп туоққайда бақсы бейтингейді. Онны тиийэн кенин жонуар хаалар, ол хаалан аҕатынар өрүскэ муара береңин дикит кииреннер балыктыылар эбит. Билип Петровс туа балыксытта бригадаларын бригадира болар жетер көстүбет эбит кинилер. Иелерин кыттоолар бары. Де ол балык туста тууханыгар келбе балыктар туухаһаңнен көмүнөстүтө болу дейиллер эбит. Онну бу турар хамасастаактыра Владимир Дмитриевич о балык туухаһыны жонун көттүлелебит эбит. Бихеннер болла олунда тиеннер, мениктеннер нар балык уарарайданнактар. Ачык да боллактар эди. Onu o de bebeler tuğu soranlar bilin kelen kestenler balık besseller evet. Onu siyere barıca o bir yere kirenleri dertler olunlu. Ülelespite bolan kim tuğu harayıbı ülelespite bolan hayırlılar evet. Ondan kendiler arıyorlardı. O kemme bihenlere edigenler natara onunla ulakan olur bu sizlere olba diyem var. Nataralar butlar yüksülere korkuyan elbetler. Gaycan korkuyan. Süyhelere ballağına doktabıt. Ara olgu ölen oluğa ayak. Süyhe tibet yaktı çoğurdu. Ona dikiniga başıma kop oyna klavesiriz. Toktan. Ottadan mastadan potun tuttaran tupuda bol butlar. Ciyelerin bolla beyler balağam ciye tuttan olur butlar. Tokta olulağam belem suğa bit. Dedik ne gosika harbu turağı tiyen barın o jonuga turuaran kotan tuttarı derin kömülühünden uğrakta harbu var arası belirtledik ne. Ondan olbağa bollalar butlar Makhnichevska kabrasta terepenler. Ondan ya kastagal bolanlar baksalı diyorlar butlar ondan ya urha kurduk diyen balağan diyen onlara bağlılar tabii gelin köhüntiyem var bir onda kumana göre yiyecek ottu baran hıcı butum hastadan. Çoğu yigen kim mahal bekleyen sütten oluktaklar kapsillere ona tarağa bağcan yükselere kayan karallı bakkala koyup giderim muhtarın kırımda tahtar edeceğim. Onluk halakta olur butlara cıvın onu olur bu canları eddi billerinden dağını
Kayan kömer kahtara hoq bolan. Jay oğuğa taharam kastanis bitter sas. On töydürün seril bitin kendi yaktan dedi. Açık kısıldak vurdun toğuz. Sen ele boluqtara kömer kömpe bırak bittar olmaqtara taqıl bahadalları dedi. Kepsilleri edilen oldu. Ondan dedi ol boğular ühüye. Edigen hoş bodağa öğrenenler. Öğrenenler internak kalırlanlar. Horoktoraca arıççisteri köbön. Can kurduk sıccan kaleller. Ondaki neke ana edigenler köhülerin pinler balları bit. Seri kemiler beli. Pinliyacıya canı pinleri. Doyduğun tanları ıhtaracanlar. Sılka ıtalabıttara jo kotu doydu gelbeğe bitler. Onda kalbı canına bir var olarak da kemmetler. Hettan besullaha diye bağlar edi. Nimes diyen pin diyen bağlar edi. Neler bollağına bu bir havut onu bir bitiren kadar. Tüden alttağa. Tühen kaleler bir bitiren kadar. Bula diyemin dağ bollağına kaleni henler kenarın nanga kalan kalbıttır evet. Nangay maqtar var evet. Mamadan naymağına kalbıttır evet. Şolamatlar tühen kalelakları jolahane jeydiranda kergen baran kalbıt. Ondan orduk kalenler komenterini kol göster. Kelbetleri redakta doyduları gar kelbetleri diyelette hoq. Süha asta hoq da hoq bardın. Saban kayhan ben masbattadan barbıttara. Kantan duruy hoq oldu. Doktorda doktoran kalbıttır. Şimdi otun edigen öydü bile. Ondan bir ağabat veren bitiren barın niptuku partine bitirmegen hette 15 yıllaqa. Edigen ati bit. Okkom jahalanan. Kinare komun instruktorundan barbıda. Oğlar bütün soğan sıhanca çıplak vatına köhen tibi pilotun. Aray bir de hanga tibi cembuttan mağanga. Sekay kahayız dönet işi kumaz göre hatta tane ya bir onya toktattı dönetten. Sana dedi elbet baraşkap diyemin döre kumga dedi. Ha dedi. Ona teminen ağam bilir edim. Bilip dururuz baraşkap diyen. Biliyor uğrağın ağam baramın barakin oğla kalbi pıhlak diye herey bitim onunla. Cühüngün kalbitim kayacak tağarmay gönlere bekkin diye. Ben bülüğün diye de. O da mesu Kur'an kemiler bülüğe bolduğundan han olarak kalem barana diyen kalan kalbitim diye de. Onu komayak hen oğla bütün o kene kayan kasvedak bit. Kanna diye de kanna var. Bulan kapsite daha tavadak bu pıhlak bastan diyemen öyle Yürek aydanır, oğlu mostar aydanı. Ondan kene attım bu. Kühürü kemiler mitire bara doktorun katı delegasyon katı bara hacı bütünden baran. Keneler edigengi olur bütleri. Ciginen mi han yakbar dağını keneler de tur osularına edigengi tühen kalıktırın bağır bütleri. O tühen baranlar tünden istağına çıpılık vakı kirer gana. Onu kayan toktaba daktarıdı. Köngülle bedaktar. İnan takan oksat boğunun ostulubayga ham ahan kalbıttı. Kimi de gösübe daktar doğdu. Takkan delegasyon gösübütün onları görbüttür, ona bübbüttür. Keneler bana doydulara hıcıp siddirin körüktürün bağır daktarıcı. Ya orduk, onunla ciganlar da biliyorsun da. Çorapçılar dostlarına döydü bilik bağır bağı ola. Onu kiyip falan kalbıt diyen. Olaksayan kalbıt onlar diyen bağlar. Bir de bağır bita bağlar eder. Bir çorapçılar diğer edildi. Olduk. Çorapçı köhürüydükten iti bir besterince kasaraki hibar bıtıttan sargıda yok etti. Ondan anara soğuk bolan kalbeti. Süddakçı. Bir ekten ala ölen barbıttar. Bir ağabat ağatın ötebeki tarabi bireciye bir ek kalbeti bitti. Arpana diye. Onu köhülü köppetin önüne çattım bu arka kuma kalk kömeler tarya hani yaktilleri bit ki teplik otnayandan henel bütünü. Onu garahan balığın yağı bittarcı. Ulakan tereyağına vak. Respublikası hali hala vallahi oldu. Ana bir hata ne derpes lepseni kadar pederipsi. Kon baylı ağaların aktı tepe. Manlık kar tühen kıranı tuttanı berekka banyıktanın diye. Uvattattu ama dudağlıktan suğunun diye. Bu tuğu
Beyleri toğun elleri tağa sabah vaktiyen olur ördün. Astara da olur ördün. Ondan el bakayım deyip de. Benim suat dinle ecigenge hicibik giydi. Kimde kalmadı. Manna de Yusuf'una bari yok oldular. Baksa böyle ben bağlasım yok. Биһиги аҕабыт Говоров Гаврил Миронович тыһынчы тоҕус сүсүлбө тоҕус сыллаахтарыох. Төрөпүттерин кытта кэбээйиге көһүүгэ барбыттара түрдөн 2 сыллаахха. Онно аҕата иэтэ быраата балта буолан барбыттара, онтон иэлээх быраата төннүбэтэхтэрэ. Аҕабыт сырдык аатын келер кенчээри ыччаттара умнубаппыт. Çorapçı köyüde Çalkınlar Аймақтаттан үс қайыстыға барбыта. Анна Семеновна Чалкина, Данил Сентьевич Чалкин, hem Антон Петрович Чалкин, hem Daisyev Sentьевна, oğulları ağam Semyon Antonovич, abağam Anton Antonovич. Первый жиитте Кылбастағар серігер балық бұлдуға сылжы біттара. Анна Семеновна Daisyev Sentьевна көмісі уақтара Кылбастаққа қал біттара. Töydüne sılaqqa ağam kebeyitten armiyan ırıllan barbıta, töyde sette ılaqı da tütüye kergilli bite. Ağabıt, ehebit, kos ehebit, Makhanışevski İlyas Polonovich tığınca 904 sılaqqa döröbüte. Tığınca 942 sılaqqa Varafilip, Kolgostan, kebeyi köhörülütüyor ubayınan eciyinen barbıta. Töydüne sılaqqa kebeyitten seride ıngırıllan barbıta. Üsörenyenyalar tığınca 904 sılaqqa doydutugar edillen kelbite. Ağabıtın ehebitin, kos ehebitin, öydübüt, sanlıbüt, sügürüyebüt. Биһиги эһээбит Махначевская Василий Иванович, уонна эбээбит Махначевская Анастасия Петровна, уолаттарын кытта Махначевская Иван Васильевич, уонна Махначевский Егор Васильевич, первый боланнар 1902 сыллааққа Ворошилов атынан колхозтан кебәйге көһөрүлүбүттэрэ. Кыра уоллара Махначевский Егор Васильевич второй аға дойду сәритигер сураға соқ сүппүтэ. Ağam Surca Mахначевский İlyas Polonovich çurapçı köyüden kırtılağır. Kini birgi türäbitlerin kıtta Barışılov kolgostan türdön 2 sılлааққа kebeyi oruyunugar siitte ve höylegar köhen tiyibittere. Türdönü sılлааққа ağa doydu heritigar ıngırıllan türdön 6 sılлааққа seritten etenge kölbüte. Min ağam Turantаев Егор Иванович уанчалаах ол 1904 сыл балаган ыйын 6 күнүгер иетинен Прасковья Степановна Турантаевалын алагар нихилеген Ворошилов атынан колкоһуттан кебэйи уруйонугар күс өттүнөн көһөрүлүүгө барбыттара. Биһиги төрөттербит эбит Павел Исмахачевский, эбит Мария Ивановна Махначевская 1902 сыллааққа уруккута Ворошилов колхозтан алагар нихилегиттен 4-2 сыллааққа кебэйи көһүтүгер үс кырык олорун илже барбыттара. Онтон 4-2 сылтан 4-4 сылга олорон эрей доonu көрөн мор турулук олороннор дойдулурдар эргиллебиттере. Мен Махначевский Зинаида Ивановна демин төңүлү олоктоогунабын. Ага Махначевский Иван Васильевич ем Овечкина Агапия Пименовна. Кебэйге көскө кыл бастаактан өтөк сирге олорбуттар. Манна инер ортолоруттан 17 кеһи олоктон турабыт. Көстен келен бараннар балыктаакка, колгоска онтон төңүлүгө олок сөнүлелебиттер. Агам бу көскө хыжыбытын дневник акты оңороннар даннайдырын сурьеребит. Кыйы биен сылын көрсө Захарова Валентина Егоровна келен интервью ылбытын киноархивка туттарбыт. Ол бар болуакта. Ем 6-17-тигер агам тоғын ағыгар өлбіттере. 1902 сыллааққа чурапчылары күс өтінен көһөрүүгө биһиги эһэбит Турантаев Иван Иванович II диэкэргеттеринен Иебит Вера Ивановна Агабут Михаил Егорович Говоровтар диэкэргеттеринен баран кэлбиттере. Мен ием кичкана Марфананьевна чурапчы көһөрбүтүн аймалганнар айдан саган агыс саган толбута. Огас саа уаттаах сэрии сыллары гыраахпыта.
Чурапчы көрөлүгүгөр кебэйге эбээте Окулина Байышева ийете Фёкула Амосовна Татарина болон кыспыттыра. Чарапчы районун сери кемигер кыйыны уансыбыт нүргүн жонунан ол ийгер иябитинен, эбээбитинен, хос эбээбитинен Марфа Ананьевна Кычкинынан кем туттабыт. Өйдүүбүт сүгүрейебит. Бейгавыд нагавитсы Михаил Кузьмич Тудник Хыллака, чурапчылары хоту көхөрүүгө 12 хастагы ол иетинен аңатынан көсүһөн сииттага тиен биттер. Онны эрей муу көрөннөр иете агата калаактабыттар. Кини манна кеннеки төптөрү көһөн калилергер, мен хаңыс доктургер, иетинен жийдерин булан, доктурга гыл болан, Романова Дарья Гуровналын, он оğlundan сенненен, оларын асбыттара. Бүгүн көсүһү кыттылаактаргар эгерде эдеритчаттарга олорга темете бүү жамматалар баталактын салкан жестехти олорон ден олорон денерабын ким дамнуллубат тохтомнуллубат. Биге хәбі Говоров инекенчевич тыйынча 902 сыллака 9 састагар иедин убайын быраттарын кытта чурапчы көһөрүтүгер кебәйге сылжыгыта. Келин кайдах муңу сору эрейик көрбүттерин кара кулак кепсире. Әһәби төрәбит районугар бир бастыгынан инженер-механик идетин баллан, мега хаңалас районун тыатын каһаспылатын сәддетигер әлбах кылаты килдерсибите. Беге габыт, эһебит, Иван Иннокентьевич Говоров, алагар нәһелегиттен инетинен онна убайдарын кытта, тыйынча 942 сыллакка, түет састагар, кебәйге, көһөрүүгө барбыта. Иван Иннокентьевич өрсыл наукага үлеләбите, Институт физтех проблем Севера. Кини үлеләбит темата сварка в условиях крайнего севера демете. Наука почетта хүләйте знагыл быта. Мин кергеним ологум аргыха Иван Иннокентьевич тин бехен 5 сыл олорон олор буппут. Оголора сиеннере өйдүү саны сылжабыт. Беге агабыт Говоров Иван Иннокентьевич 1902 сыллака жоннорун гытта көһүүгө кебәйге хөдибита. Онны хөдҗән барын келен мая сколатын битерен Иркутскайдагы авиационный училищені битерен авиатор болбута. Авиатор болан барын шугайды гүледен бихиха холобур болбута, почетный знак ылбута. Олорун наха сөбүлүүрэ барыбытын атактатары олихин беги билиннедлы кинени көйөп кулнубаппыт актабыт. Моя прабабушка Сотникова Говорова Мария Иннокентьевна родилась во время переселения 7 ноября 1942 году в Кобяйском Усе, село Ситте, и обратно вернулась со своей семьей в 1944 году. Бейгин ебет Гора Федосия Фанасьевна 1902 сыллаққа Барашилап қолгостан 4 кіракы олаттарын елде кебәйге көхүйге барбыттара. Кебәйге тиен бәсіхен әдебетін майғы төріп біті. Онна күнүхін мұнқалан киехетін интернат оғыларын таңастырын туяра. Оғыларын бараларын әтәңе ийтен көрін қараян 1904 сыллаққа әтәңе дойдыларға төннен кәлбіттірі. Минием Сотникова Говорова Мария Иннокентьевна кебәйге көһү кемигер 1902 сыллаққа 7 күнігер кебәй ситиргер төрәбіте. Онна 1904 сыллаққа балтара сағар жонын кытететтер көн кәлбіте. Келин Сотникова Николай Егоровичка кәрген 96 оғылымыта. Ием Мария Иннокентьевна Сапоска үлеләбіте сүйі көрүтігер. Онна асколаға өркемге буфет көрүләбіте. Чурапчы алагар нәһелеген олохтага бихагабыт Говоров Иннокентий Петрович 1902 сыллаққа көһүүнү утаран хайга кирбитен тон хоторогос болан баран таксан кебәйге жонугар тиен мунка бригадиринен үлелиһи ден хәриген ырыллыта. Биһиги улахан убай бу Говоров Семен Иннокентьевич 15 састагар кебәйге барбыта. Онна уңогунан улахан багай болан мункага төһүүлэһит нар мусанясынан хөдән тымныйбыта. Ол тымныян сәдлик болбута. Онна мана дойдутугар келем баран улахан класска үйрәнә хөдән ахага сөтөл болан санатория кирбите.
Кохан сурьерете ала суола ден псевдонимнаагате. Он тыл санатория хытан икки калың уопсететерекке кохан баганы суруйбутун. Onu он тыл болан буран өлбүдүн кенне жоннорбут. Ол тетереттер уаттан каспиттере. Биху байбутун наха хаябыт кини тыыннага болар бихини көрөн истен олуру те. Ол тетереттере баллары бите болар бихиги бечаттамит киниге орго тибит билигин. Беги эбебит Андросов Феврония Федотовна тыгычтагы сүстүрдөн 2 сыллаха 10 састагар кебейге хүдүн кыттылага. Эбебитин угун үелерге атына атыты турукпут.